Ni mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda, amakuru ava yaravuga yuko gitifu w'akarere ndetse na perezida wa Ibuka bafunzwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu Mugiraneza David ndetse na Ishimwe Samuel uyobora umuryango Ibuka muri aka karere bari mu bakozi ba kariya karere bafunzwe bakurikiranyweho kunyereza amafaranga yaragenewe kubaka inzu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abandi batawe muri yombi ni umukozi w'akarere ushinzwe ibikoresho logistique, umuyobozi ushinzwe imibereho myiza, ushinzwe inyubako mu ishami ry'ubutaka n'abashinzwe amasoko. Batawe muri yombi nyuma y'igenzura ryakozwe rikagaragaza ko habayeho rero amakosa mu gutanga amasoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kudatanga ibikoresho byose nk'uko byagenwe no kwakira inzu hatabayeho igenzura. Amakuru avuga ko mu nzu 17 zagombaga rero kubakwa byarangiye hubatswe inzu 15 kandi komite ya Ibuka niyo yakurikiranaga iyubakwa ry'izo nzu nk'uko amakuru akomeza kugenda bivugwa. Hanyuma rero bakaba rero bafunzwe kugira ngo bagezwe mu nkiko hanyuma barebe niba koko ibyo bakurikiranyweho byaba ari ukuri. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire yuko abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 6 Ukwakira 2025 bambuye ihuriro Wazalendo agace ka Roke na Murema muri teritwari ya Masisi. Utu duce twafashe nyuma y'imirwano ikomeye yatangiriye muri Roke mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Ukwakira, ubwo M23 yashakaga rero ko yisubiza nyuma yo kuhava mu kwezi gushize. Uwo munsi umuturage wo muri Roke yasobanuye ko iyi mirwano yatangiye ubwo biteguraga kujya mu bikorwa bakesha imibereho birimo ubuhinzi bafata icyemezo cyo kubisubika. Yagize ati ntidufite aho kujya muri iki gitondo twumvise urusaku rwa Morsien, niko byatangiye. Ni M23 na Wazalendo bihanganye. Nyuma yo kurushwa imbaraga Wazalendo bahungiye mu gace ka Ngururu mu majyepfo ya Ruke bamburwa na Murema. Utu duce twose duherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ku itariki ya 6 Ukwakira imirwano yabereye no mu gace ka Kazinga hafi y'urubirwa teritwari ya Masisi na Warikare no mu tundi turimo ishyamba rya Kibandamangobo riherereye muri teritwari ya Shabunda mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Imirwano muri Shabunda yahanganishije M23 na Wazalendo yifatanyije n'ingabo za RDC. Abashyigikiye leta ya RDC bafite impungenge ko santere ya Shabunda na Mwenga nazo zishobora gufatwa. Impande zishamiranye zikomeje imirwano mu gihe leta ya Qatar ikomeje gushyira imbaraga mu guhuza leta ya RDC n'ihuriro rya FC23 hashingiwe ku mahame aganisha ku mahoro bashyizeho umukono tariki 29 Nyakanga 2025. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru intumwa za RDC na FC23 zizajya muri Qatar kugira ngo ziganire ku ibarizwa ry'ingingo zigize aya mahame zirimo kurekura imfungwa. Uko rero amakuru yagiye abigarukaho mu bihe bitandukanye. Hanyuma umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko intambara muri Gaza yangije isura ya Israel ku rwego mpuzamahanga. Rubio yavuze ibi nyuma y'uko Israel yemeye guhagarika ibitero muri Gaza kugira ngo ishyire mu bikorwa amasezerano yo guhererekanya imfungwa hagati yayo na Hamas. Amasezerano yasabwe na Perezida Donald Trump. Yakomeje atangaza ko kubera intambara iri muri Gaza ibihugu byinshi byo ku isi bitangiye kugaragaza ko bishyigikiye Palestine ndetse ko muri Amerika hari abatangiye kunenga ibikorwa bya Israel. Yagize ati ntekereza ko aricyo perezida yashakaga kuvuga hano, ati ari uko umuntu yaba yemera cyangwa se ahakana ko byari bikwiye, gusa ntushobora kwirengagiza ingaruka ibyo byagize ku isura ya Israel ku ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu bivugwa ko Israel yanze guhagarika ibitero byayo n'ubwo Hamas yemeye kurekura imfungwa zose mu gihe amasezerano azaba arangiye. Gusa Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yanze kwemera gukura ingabo muri Gaza burundu. Mu yandi makuru rero mbabwire ko Perezida Donald Trump yarezwe mu rukiko nyuma yo kohereza abasirikare muri Portland. Leta ya California n'iya Oregon zareze ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump mu rukiko kubwo gufata icyemezo cyo kohereza abasirikare 200 mu mujyi wa Portland. Iki gikorwa gikurikiye imyigaragambyo yabereye mu mijyi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganaga uburyo Trump akoresha mu guhagarika abimukira no gukoresha ingabo mu bikorwa by'imbere mu gihugu. Guverineri wa Leta ya California mu ishyaka ry'abademokrate Gavin Newsom yavuze ko iki gikorwa ari ugukoresha nabi ububasha umuntu ahabwa n'amategeko. Urukiko rwa Oregon
rwahise rutegeka ko abasirikare bahagarikwa by'agateganyo kugeza nibura ku itariki ya 19 Ukwakira 2025 mu gihe urubanza rukomeje. Trump we yatangaje ko kohereza ingabo muri uyu mujyi ari ngombwa kuko Portland iri mu bibazo bikomeye, ariko abayobozi bo muri uwo mujyi ngo bagahakana ibi bavuga ko nta bibazo bihari. Izi mpaka zagaragaje kutumvikana hagati ya leta zimwe na guverinoma ya Trump ku bijyanye no gukoresha ingabo mu gihugu imbere, mu gihe imyigaragambyo ikomeje kwiyongera mu mijyi irimo Portland, Seattle, San Francisco ndetse na Denver. Akaba rero ari ibyo ngibyo, mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibyiza, turasubira mu yandi makuru mu kanya.